Nikolaj Vasiljević Gogolj rođen je 19. marta 1809. godine u ukrajinskom mestu Soročinci u porodici Vasilja i Marije Gogolj. Gogoljev otac se veoma zanimao za pozorište. Pisao je kraće komedije na ukrajinskom jeziku za potrebe domaćeg pozorišta. Nedaleko od Gogoljevog rodnog sela živeo je ukrajinski magnat Truščinski, koji je bio dalji rođak Gogoljeve majke. U Truščinskom pozorištu glumili su Gogoljev otac, majka, kao i sam Gogolj, koji je od malena mogao da se upozna sa pozorištem i iskaže svoj smisao za glumu. Te okolnosti su ga navele k literaturi i stvaranju sopstvenog književnog ukusa. Majka Marija ulila mu je strah od pakla, što ga je mučilo celog života, a svoje prijateljice zavaravala tvrdnjama da je njen sin Nikoša izmislio lokomotivu i parne mašine. Bio je veoma vezan za svoju porodicu. Gogolj se školovao u Nežinu, u Poltavi i Petrogradu. U Nežinu je otkrio svoju strast prema književnosti i pozorištu. Bezbrižne gimnazijalske dane poremetila je očeva smrt koja je doprinela njegovom ranom sazrevanju. Odlaskom u Petrograd, Gogolj pronalazi sebe i odlučuje da ceo svoj život posveti književnosti. U početku je imao poteškoća i doživeo je neuspeh. Kada je pronašao svoj pravi žanr, Gogolj izbija u prve redove i relativno brzo ulazi u krug petrogradskih književnika koji su ocenili njegov talenat. Jedan od tih književnika bio je Aleksandar Sergejević Puškin. Gogolj je počeo da sarađuje u petrogradskim časopisima i listovima i bio je veoma zadovoljan svojim položajem. Najznačajnije je bilo njegovo poznanstvo sa Puškinom. Još pre dolaska u Petrograd sanjao je da upozna slavnog pesnika, a po dolasku u Petrograd uputio se pravo Puškinovoj kući, ali se nije usudio da zvoni. Upoznali su se u maju 1831. godine. Puškin je odmah ocenio Gogoljev talenat i pružio mu svoju podršku. Bio mu je iskren prijatelj i učitelj. Težak udarac za Gogolja bila je iznenadna smrt Puškina. Gogolj je za Puškinom oboleo i dušom i telom, a u jednom od svojih dela opisao je svoje osjećanja bez Puškina, kako je izgubio snažnu i sigurnu podršku. Radeći na svojim delima, Gogolj je mnogo putovao po svetu. Najviše je boravio u Italiji, u Rimu. Rim je veoma značajan u Gogoljevom životu. Gogolj je tu završio svoje najveće delo, pisano u 3 toma, Mrtve duše. Gogolj je nastavio svoje putovanje kroz Nemačku, Švajcarsku i stigao do Francuske, gde se preselio u Pariz. Morao se vratiti u Rusiju radi štampanja svog dela Mrtve duše. Kada se vratio nazad u Rusiju, živeo kod istoričara Pogodina. Pošto su društveni sukobi u Rusiji i Evropi sve više izbijali, Gogolj se odriče svog umetničkog stvaralaštva i postaje publicista. Gogolj publicista je izneverio Gogolja književnika. Pošto nije imao više snage da nastavi svoj rad, sve više je padao u religiozni zanos. Poslednje godine Gogoljevog života bile su pomračene nastupima duševne bolesti. Neposredno pred smrt spalio je posljednju redakciju drugog dela Mrtvih duša. Umro je 21. februara 1852. godine u Rusiji. Na spomeniku Milenijum Rusije, među ruskim velikanima, mesto je dobio i Gogolj, čovek ispred svog vremena. Posle završetka gimnazije, Gogolj se seli u Petrograd, gde živi veoma oskudno. Pokušavao je da postane glumac Aleksandrijskog pozorišta, ali bezuspešno. U današnjim glumačkim ljudima nije se svidjelo njegovo čitanje. On je čitao jednostavno i prirodno, a oni su navikli na lažnu patetiku i afektaciju. Neće bolje proći ni njegov prvi književni pokušaj. U 20. godini pod pseudonimom V. Alov objavljuje poemu Hanski Helgarten. Nezadovoljan i delom i kritikama spaljuje skoro sve primerke ovoga dela. No to neće biti prvi put da Gogolj uništava svoje delo. Gogoljevom ugledu doprinosi i njegovo poznanstvo sa Puškinom. Puškin ga je nagovarao da pristupi pisanju nekog većeg književnog dela, ali se plašio da Gogolj ne umre pre nego što ne napiše takvo delo. Na kraju mu je ustupio svoj vlastiti siže. To je bio siže Mrtvih duša. Bilo je to 1835. godine kada je Gogolj izdao svoju pripovetku Mirgorod i knjigu različitih pisanih sastava pod naslovom Arabeske. Svoj prvi i veliki zasluženi uspeh Gogolj je doživeo zbirkom pripovedaka Večeri u Societu kraj Dikanjke. Zbirka je osvojila čitaoce zanimljivim opisima ukrajinskog narodnog života, živim opisima prirode, svojom neposrednošću, svežinom i neodoljivim humorom i fantastikom. Bila je to istinska knjiga o narodu i narodnom životu. Neki smatraju da je sledeća zbirka Mirgorod zapravo nastavak Večeri, što je i sam Gogolj u podnaslovu Mirgoroda napisao. Ipak, priče iz druge zbirke nose malo drugačiju problematiku i ozbiljnije su. U njima Gogolj dublje sagledava društvenu stvarnost.
Posle Mirgoroda, Gogolj se okreće Petrogradskom društvu. Piše zbirku arabeske u kojoj su se našle priče Nevski prospekt, Portret i Zapis jednog ludaka. Zatim izdaje I nos je šinjel i one čine znameniti Gogoljev Petrogradski ciklus pripovedaka. Na ovaj način Gogolj je pokazao da on nije samo pisac narodnih priča iz ukrajinskog života, već da sa podjednakim uspehom može da uđe u problematiku nove sredine, da shvati psihologiju ljudi koje ranije nije imao prilike da upozna izbliza. Ono što je veoma važno istaći jeste da su junaci ruske književnosti pre Gogolja bili isključivo plemići. Ukoliko su se pominjali ljudi iz života, to su bili robovi i sluge, a njihovo mesto u književnosti je bilo isto kao i u životu. U Gogoljevim pripovetkama bila je veoma važna socijalna promena. Pod uticajem Puškina on piše o životima malih ljudi kao što su zanatlije i sitni činovnici. On je bio njihov branilac. Otkrivao je mračne tajne urbanog sveta, grotesku i užas. Nikolaj Gogolj je izvršio veliki uticaj na evropsku književnost 19. veka. Da li nam možete reći nešto više o Gogoljevom uticaju na srpsku književnost realizma? Da, pa pokušat ću da budem kratak, jel da, i jasan, iako je to priča koja zaslužuje mnogo više vremena. Dakle, taj uticaj je zaista ogroman, a kada govorimo o srpskoj književnosti, ne smemo da zaboravimo, naravno, pre svega Milovana Glišića, koji je dvostruko zaslužan za to, pre svega kao prevodilac. Doduše, prevodio je zajedno sa sestrama, ako se ne varam, u kasnijim, poznijim godinama Gogolja i uopšte ruski pisce, a s druge strane, za tu, nazovemo, gogoljizaciju srpske književnosti je zaslužen Glišić pre svega svojim delima, jer je on pod velikim uticajem Gogolja stvarao. Znamo da je Glišić bio osnivač srpske, da kažemo, seoske pripovetke, pa zatim folklornog realizma ili fantastičnog realizma, i da je u tu svoju književnost uveo elemente fantastike na onaj način koji je to radio i Nikolaj Vasiljević Gogolj. Tako da tu imate mešavinu realističkog pripovedanja, ili kako se kaže realističkog prosedeja, i elementa fantastike. Pa je ta takozvana demonologija, ili ne znam kako da razumem, diabolistika, da imate bića koje su demonska bića, dakle nečastive sile, vukotlaci, veštice, vile i tako dalje. Sve to je postojalo u Gogoljevom delu, a onda postoji kod Milovana Glišića, naravno malo drugačiji način, ali postoji. I u tom smislu je više nego jasno u kojoj meri je Glišić zapravo, ružno je reći, kopirao Gogolja, ali jeste Gogolj izuzetno uticao na njega. Nikolaj Vasiljević Gogolj pisao i komedije. Jedne od poznatijih su Ženidba i Revizor. Gogolj je dosta pisao o komediografiji. On je u svojim tekstovima odgovorio na mnoga pitanja. Pre svega, šta je to komedija? Svaka generacija ima svoje odgovore, tako i on. Za mene komedija je verni izraz društva koji živi pred nama. Ona treba da bude strogo promišljena i da dubinom svoje ironije izaziva smeh. Ali ne onaj koji nastaje uticajima površnih utisaka, već onaj životvorni i iskreni smeh. Šta je to pozorište za Gogolja? On smatra da pozorište nije zabava, već je to jedna velika škola koja ljudi uči pravilnom životu. Smatra da treba da pruži životnu lekciju i prikaže stvarnu sliku i mnoga dobra. Ono služi za kazivanje istine o životu, koje će svu tu masu naterati da budu isti. Pozorište čitave masi, hiljadama ljudi, odjednom čita živu i korisnu lekciju i pod svetlošću svečanog osvetljenja, uz tresak muzike, pokazuje smešne strane, navika i poroka. Gogolj je čitavu svoju komediografiju i svoje shvatanje pozorišta zasnovano na smehu. Za njega smeh je motiv pisanja komedija. On smehom želi da suzbije ironičnost i umišljenost onih koji nisu predmet smeha i smatra da je on jedan od ljudskih ideala. Smeh je velika stvar. Čovjek se ne boji ničeg više kao što se boji smeha. On ne uzima ni život, ni manje od krivca, ali mu sputava snagu. Plašiti se od smeha, čovjek se uzdržava od onoga čega ga ne bi odvratila nikakva sila. Koliko je srpska komediografija bila pod Gogoljevim uticajem? Isto pod ogromnim uticajem, baš kao i pripovetke o kojima smo govorili. Pre svega, naravno da tu pre svega mislimo na Branislava Nušića, i on uopšte nije krio, dakle, veliki uticaj koji je Gogolj na njega izvršio. Naravno, to je najprepoznatljivije, najuočljivije komedije Sumnjivo lice, koju on je nazvao Gogoljijada u dva čina. U drugom smislu,
Sličan je način karakterizacije likova, imate iste ili vrlo slične karaktere ili likova i u jednom i u drugog pisca. Tu pre svega mislim, kao što smo rekli, sumnjivo lice, dakle korumpirani činovnici ili kapetani iz Sreza, dakle vlast koja svojom pohlepnošću gotovo uništava običan narod. Takođe, trebalo bi napomenuti da jedan i drugi pravi karikature od svojih likova. S tim da je kod Gogolja ta karikatura mnogo oštrija, mnogo naglašenija. Tu bi bila neka osnovna, kažem, uticaj Gogolja na srpsku komediografiju, odnosno na Branislava Nušića, odnosno na njegove prve ili najranije komedije, kao što su Sumnjivo lice, kao što je Narodni poslanik. U Revizoru ja sam odlučio da skupim na gomilu sve što sam znao rđavog u Rusiji. Sve nepravde koje se vrše u onim mestima i onim slučajima gde se od čoveka traži najviše pravičnosti i da sve to odjedanput ismejem. Gotovo.